Alex Gari niwe mundu wa ica ikuhi gukorwo akiuragwo ni nguũ, undu ria aikari aya mamenereirie makiuga undu uyu no kuhiriria urehiriria hari o muthenya. Hii upande ule imekuwa kama jambo la kawaida, wanyama pori kupiga wanadamu, na hakuona hatua yote yenye inachukuliwa na KWS. Imekuwa sasa sehemu ile wakazi wanaishi kwa hofu kwa sababu ya hawa wanyama pori. Hawakosekani kama kwa sasa, wale ambao nina wako kwa akili yangu hawakosekani kama 6 hivi, sita kama 10 hivi, wanawake kwa wanaume. Na rũrũhonge rwa kũramata nyamũ rwa KWS nĩ ruo rotetwo rũkĩrĩkana kwaga gũthikĩrĩria aikari aya, ũguo gĩkuũ gĩgĩthiĩ na mbere kũmakũrĩra maitho. Serikali ingetafuta mahali ya kuweka wanyama, ama kama wataweka watawekea nini electrical fence kuwatenganisha na binadamu, kwa sababu pale imekuwa ni hatari sasa, na pale watu wanakula uchao, watu wanaenda pale kutafuta riziki. Sasa atakana ni binadamu atilwe manani takuliko wale wanyama. Hawatakuwa tena kuvumilia, hawatakuwa na wakati tena kuendelea kuvumilia maonevu ya wanyama pori. Kile kiko hapo, wakazi wa kijiji kile wamesema watachukua hatua ya kupambana na hawa wanyama wenyewe, kwa sababu KWS imeshindwa kuhifadhi hawa wanyama. Riu ni marutite mukana wa kuya watho moko-ini mao na kuraga nguũ iria ire rũũĩ-ini rwa Sabaki niguo gwĩthema na ũgwati. Ona kũrĩ ũguo mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa KWS Jane Gitau nĩ orĩtie aikari aya metheme gũkuhĩrĩria rũũĩ rũrũ, amu ũndũ ũyũ no ũcũngĩrĩrie ũgwati makĩria. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwangi.